isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Hulyo. Ngamsakbay na, makablaawan kayo man pay amin iti naragsak a Paskwa ken nagasat a panang pasungad iti baro atawan. Ayat, ragsak ken kapiya kumati agari iti tunggal maysa kadatayo. Merry Christmas and a Happy New Year. Intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Hulyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak jay tao analaka nga agpungpungtot. Basit laeng ajak magustuhan agunget akon adagos. Makiapa akpay nukwa. Saan laeng adayta? Jakpay makatututor. Kayat ko asawan awan aanusak nga aguray. No adaramidak ti kayat ko malpas adagos. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agmay-may sa kamot asimang patatang, kunakman no kunam amapan mo sukunin ni nanang ije palengke? Un kumaa, ngam nakabaybayag may isuwing bati ko na. Ay una yun, di kay man la nakatutur ako na kung tatang. Amumot ni nanang yawadak kaya taguray ti mabayag. Ngam kasla igaggagara na kitindag papauray. Sapay di na sumpatan ti awag ko. Iso pinanawa ko na. Inuray yung mat kumabiitin at tatang, amangan mat no nadagsan ti awit na. Wano saan, amangan no di na pa'y nagatang amin dagiti nakalista agatangan na. Basol na agbayag-bayag tubat ngamen. Kan maysa, amuna magngawan pagparadaan ni Jay. Impaigid yulat ta kuman itiigid ti kalsada. Adumat ti pagpaigidan ni Jay. Impaigid kumit, madanang sita kanyak. Kapuitas asar ko. Pimanaw ako na, sakto nagdiretso ang agawid. Ay, una yun. Marabyan nga ruden ang agawid ni nanang, tadi yung mat na uray. Sa payrash ar ita, sigurado apila man ng iji paradaan. Kita ito inton madamdama, nung magagitak arumwar. Tamaban ko sukunan ni nanang mo, iji paradaan. Sino nga tamot ti bastos ang nagiwaraman dito'y arubayan? Ang modamot akalin linis ko lang, ngam nagwarada man mo time. Apay manen ay Hulyo. Bigbigat ngam napudot manen ti ulom. Sino man tayo sana pumudot ti ulo na ngay, nagtakarupa na analay nga giwara? Ha? Awanan bayin na kita karupa, nagalas taramid na. Nagato pagbasurahan na, ngam dito'y pa'y samo ti balay. Ay no! Mahay bladak lang do kastoy. Liklikam ngamin ati agpungto o tapno saan ka mahay blood lakay. Malikli ka mayamat agpungtot, no kasta ti ugali na kiti karubam. Awan kiti babayin da. Mala, baybay amon Hulyo. Di mo itulok ang madadaal ti aldaw mo gapulaang iti dayta basura. Siya kaun ti manglinis iti dayta, tapno sumardeng kan asumana o lakay. Day takot ti madikin ka Marina. Na, taapay nga iraman nakmanan. Una, tanasingput kamit ngamin unay. Itultulok mo mit nga dagwarawara. Di ka matagtagtagari. Awan no kasta ka na yun aguham da. Ay nahulyo, no di mo kayat nga adda agwara dito'y arubayan ti balay. Paaladam to'y sular tayaw. Ay una, talaga akasta taramidag Marina. Talaga apaaladak to'y sular tayo. Tapno awan ti makaunag nga umay agiwara. Kang runaan iti amin, awan ti lumanabas amarites. Nay, adda ka mo lakay. Nalpasan ti assembly meeting yaw.
Saan ba'y? Apay nga rod ang nagawid kan ngay. Kasano? Kat nagbayag mo't ngagsaon na giti opisyalis. Matuo ka na. Iso nagawid ako na. Kasla di kamot na irwam Hulyo. Talaga akas taa, tay sumot ti party ti programa. Talaga nga agsauda amin, tapno maibagada mo't adagiti concern ti barangay. Magpapadamot lang ti bagbagada. Awan mo't nga ron ibagada pagsayatan. Wano relief kumangagpay kadag iti bumarangay. Kat inuray mo kumaa. Anya ngay ti ammom, amangan mo't no adda itid da kalpasan ti meeting. No, dahil da, dimbagada ko man, sagpayan ang rugi ti meeting. Awan mo't ibagbagada. Makasikur lang, tagtugtugaw dyan. Ay, unay kan Hulyo. Di mon sapay nakagkagudwa ti meeting ng pimanaw kan. Talaga sana, matuo ka na nga rod. Sapay nagpudot. Iso nagawid ako na. Taktakin da lang ti tao. Ado ko man tinalpas ko at trabaho, no saan aga po dita nga assembly. Ha! Surungkon! Ala, amangan kayo laang amangan. Di kay agbabain taado ti makan. Oh, Marilos, mga lakapay iti kanyam. Ado pa'y ti taraon. Wen mare, di nang kadi pa kadanagan, ta talagang indwal ko tinangan. Kasta unay abusog ko. Happy birthday manan, mare. Agyaman nak, Mari. Ayan dagiti anak mo ngay. Nanganda ka din. Ay na, dagijay pa'y tikunam, nalpas dan amare. Dagijay daman no, agay ayam dan iti sirok ti mangga. Oh! Nakaraariwawa kayo! Kita yung matbasit at tanay! At nakaruba yung madisturbo! Ay sus, agungot manan ni Tata Julio. Inayabam ko mga Inayabak, Mari. Agraman ni Nana Marina. Ngum di damot imay. Nunalpas kayong aminan anangan, agawid kayo! Saan ka rin tagmarmarites pa lang di kukuha nyo nita? Abay! Di yung mapanunod ang makadisturbo kayo at nakaruba nyo! Ha? Wantata! Agawid damot lang ang inton madamdama. Agpalpada lang ang biit. Pasensya kayo, Nuan. Sana bali, tamaminsan kami laang mat nga agpaskan, Tata Julio. Agraraman mo't na ita, Helen. Bakbakitaran, yung kundi birthday din. Adula amin na ita handa-handa dita. Disturbo da lang iti karuba. Uray kumamit, no agawid dadagos. Saan mat? Tago umong da pa'y lang agmarmarites dita. Imbes ang makainanamod na tao. Saan? Tangalaw-ngaw damit timang mangag. Ay! Makapasurong! Grabe mat daya at Tata Julio. Nagado ti bisita itay. Ngam dila nagbain ang nagpuka-pukaw di ta arubayan. Ay, awan nga ruda. Iso nga ruda pimanawak itayin. Tama nga nudyak makapagtipil kita niya pa iti maaramid ko kenkwana. Nakigtutak pa itay. Kunak man laangan no anya ti ipukpukaw na. Naglablabesan tayo talakay. Pakibyangan namot laminan. Intungkwan, inikakon. Ay saan agparbang ka kumalakay. Saan aday tati pakailawanam. Kasano? Kat sumubsubramatan. Amo na a birthday party ng sumanaugid din. Saan mo't arabi iti panagpaskan tayo? Aldaw mo't. Kan may isa. Saan mo't nga inaldaw? Ngam agreklamo kit din. Ay na... Ala, baybay amon lakay. Di mon tutupan. Awaten tayo latan talo makay mga rudin. Di na siguro kaya tinaariwawa. Isong agrek-reklamo. Na. Hoy! Di kay man kumanatawa alumabas dito arubayan ti balay ko. Asino ti katawa niyo? Siyak! Ala, saan mo Tata Julio? No lumabas kayo! Lumabas kayo lang! Saan na masapul nga katawa kayo di nagpipigsa? Lumabas kayo lang arudan, mang disturbo kayo ba? Ha! Nagalas katigas na nga rabi dyan!
Ay unay kalakit din ay Hulyo. Awan pa'y aldaw asaan ka nga agpungtot. Kanayon mo lakit din an apodot ti ulom. Kasano? Kat makapa-stress mo't dagita ka ruba. Awan pa'y limpyo mo't. Puro da amin sakit ti ulo. Napay mo't ngamin nga dapay la ka aruba tayo Awan mo't ngamin ka aruba tayo ini. Ngumita, imaduda mo't tayo. Ay kat kapilitan tagimatang damot nga rod iti solar da iti asidag tayo. Iso ang nagpatakder damotan iti babalay da. May mayat ideawan ka aruba tayo. Tadda peace of mind. Ita, awanan. Naariwawan taglawlaw. Agkaywara dagiti ubeng. Uray kumamit no saan daan ariwawa. Ay nakaad-ado a reklamom Hulyo. Imbes asursurwam ti makikaruba, kastakit din ti bagbagam. Makibagay kakit di kadakwada tapno awan ti riri. Oh! Itad niya ga po siya ti makibagay ka nakwata. Isuda hindi at ti makibagay ka niya. Asino da kumamit ngay apakibagaya. Ha! Naglalay ng dangay. Ay na si kamot laang ti marigatan no adda gurguraum a tao Hulyo. Basit laang abanag ngem umanay apagungungtam. Kalaban mo mat aminin akaaruba. Ewe na ata nag-aalas mo't ganto galit Ay unay kan. Siyak pa'y kit din ti mababain iti kastangar aramidam Hulyo. Amom, awan ti perpekto a tao. Iso apang nga asim ka di tasursurwam meten ti agbalin a nasaya at akaaruba. Asino nga'y tagtitinulong no saan adatayo mo laang agkakaaruba. Tuwalnakan Marina. Hulyo. Iti kaano man. Jak to kasapulan titulong ti urasino. Awan ti kasapula kiti sa bala tao. Iso nga uray awan ka aruba ta. Ayos lang kanya. May mayat pa ikidi at ulimag ti biyag tayo. Nakalutuan, Marina. Saan pa'y? Nagbayagan ngay. Kit no itay kapaylaan naglutluto. Nakulbot ti karne, tabaketan ti manok a pinartem. Iso ang masapul ang maangir a naimbag. Gawang kit din, tali. Mabisinahon. Ay unay kan, natangken pa'y nga rood. Basta gawa mong tamangantan. Mabisinak una yan. Na, di ka man makaururayan ako na Hulyo. Natangken pa'y nga rood ti karne, saan pa'y anaangir. Basta'y dasar mon ti makantanay mabisinakon. Maminsan lang ka ditisaw, no di mo kaya timaungtan. Anya manin ayat ibagbaga tayo ala kay Hulyo ba kay? Pagpabasulin na nga ro dagiti anak taan nagiwara iti arubayan dalakay. Ne, apay, nakita na aya, adagiti ubing tinapan iti arubayan da. Diyak amo Ngam ti amo kat saan mat arimrimor dagiti anak ta. Binilin ko ngamin ida adida mapmapan ijay. Matlagayam, imbagam kumaakin ni Tata Hulyo. Iti kasta, saan abastag pagpabasol? Imbagak met ngam ipilit na nga rod. Nakita na ngamin adagiti anak ta tinagiwara iti arubayan da idi. Ita, isuda mat ti pagpabasulin na. Basta bilinam lat dagiti anak ta, asaan da mapmapan iti arubayan da Tata Hulyo. Tani, naringa tayo. Di tayo amo ti ugali ni Tata Hulyo. Amangan no saan lang nga unget ti malakamda no bilang mapanday jay. Sa dino ti ayaw ni Nanang, tatang. Di ba'y simbang bird? Nasaba na gudong. Kat inayadan yung matimangan atatang. Kasla kay matla maibusanan iti pamayan yung agisubo. Ay na, kanto pa'y ngay amalpas ka mga nagginad-ginad ka. Nodamakan, sige, subo. Tapno malpas sa dagos, kasnyay. Uwin ngam inayadan yung di yung unay paspasan. Apay ay amakibibiyang kasi ka, Miriam. No kayat mo, di mangan kawat, itinapartak akas kanya. Tatang! Inayad sa umit. Ado tagur-uray at trabaho kaya talon. Iso ka parpartakak ti mangan, tapno malpasa ka dagos. Ngal-ngalan nyo anaimbagtikan ka ninyo, tapno matunaw apirme. Oo, adula aming tangalangal.
Dirak man ipadakin kang agmig-kimig kay. Ano, tegur uray at trabaho iya talon kunak manan. Iso partakak timangan. Tapno ado timarpas ko. Anyangay, kunak tumat ngamin nga inayadan nyo timangan. Ganom. At to'y tidanong tatang. Urayak lang na bang aral nga iminumiti daram. Daytan ti bagbagak tatang. No nagpardas kayon tumat ngamin amangan, anyangay, naltutan kay lang arod. Katusto na. Sumanaw ka pa ilang ba't tita? Naltutan lang arudan ta tao. Agungot ka pa ilang. Sa anak nga agung unget tatang, ibagbagak laang matipagsayaatan nyo. Huston! Agsaw ka pa ilang. Day takot ngamin ti madikada kayo. Nuda kayo ti dilawan mi, agungat kayo adagos. Ngam nuda kayo ti mang dilaw, kasla kayo... Nita! Huston ko na lang arudan! Hay na, nudi yu balbaliwan ti kasta nga ugali o. Jakla amon tatang. Ang mga nudumtang to ti aldaw nga agbabawi kayo, kunak manan. Hoy! Da kayo akaruba! Bagbagaan nyo na kita nakyo! Tadi da umay agiwara-wara dito'y arubayan ti balay ko! Ay unay kan Julio. Di ka agpuka-puka wakasta. Nakababain ka dagiti ka aruba. Makapasuron nga rod na kita akaruba! Di daan mo abagbagaan da kita nakda! Diyay lagpapanawat ang muna! No saan daan ariwawa? Agwarada! Ay! Una yan! Mahayblada ka talaga no kastoy! Ala, husto daytan. Oh. Talaga ang umato ti daram no kasta nga unget ka nga unget. Lere. Away ngay. Kasla maulawag matan. Ha? Bakit? Matitirik na ka. Maulawag. Kalat asimakit titil-til kan ulok. Ay sus, ingka tumar iti agas mo. Iti kasta, masigod day tamarikrik na Julio. Masaya talaga. Wano saan? Itaray da ka lang nga di ospital. Ha? Julio! Julio! Kumusta tirik na yo, tatang? Agpaimbag kayo, Tata Julio. Iti kasta, makaawid kayo dagos. Ay, kwa. Isuda, tinang tulong kanyak anang itaray kan ka dito ospital, lakay. Agyaman na kada kayo. Roy, Helen. Awan anyaman na, tata. Asino kumapay nga'y agtitinulong no saan ada tayo nga agkakaaruba. Husto ti kinunati asawak, Tata. Naimbag laangan at mild stroke laang tinapasama kan ka Julio. Liklikan nyo nga minti ka na yung agpungto, Tata. Makapadagas kada kayo ti kasta. Winmit nga min, tata Julio. Kinapundo na. Naabiris ko itay na ito. Unang namatay ako. Sorry. Nga po iti sana nasaya at nga ugali. Sorry. No nagbalila ka na ugat na kayo. Ikarigatak nagbalbaliw. Ikarigatak nga ikatanti sana nasaya at nga ugali. Arumbang laang tata. Naimim nasmat laang ti agbyag no awan ti kaapam. No awan ti kaungat mo. Husto ti ko na ti asawak, Tata. Kang runaan ni amin. Sigamot lang ti marigatan no at nakagurgura matao. Sana ya, Tata? Wad. Pundo na itabarok. Kinapundo na. Diyak nakaturong nga husto. Tapamparnutak nang itinapasakita ka na tao. Nangruna ti panagungungat ko. Basit lang nga barag at diyang maguslan.
Ako ito ka dagos. Ay na, agyaman nakta nakaamiris ka matlaang lakay. Uwan, bakit? Sorry, Mat. Napatisi ka. Kat mairam-raman ka, amaong ungtan. Naimbaglangan. Tanaranaan kayo dito istoro. Ellen, Los. Da kayong matgayam, Tata Julio. Uwan nga rod, kumusta kayon tata? Kasi ti Diyos. Okay akmutan balasang ko. Ayun gayam. Umay kayong tuwa di tabalay. Tagpartiyak man intun birthday. Ha? Ay wow, katwan na Tata. Itaman pa yung ag-celebrar kayo iti birthday yo, Tata Julio? Ay. Sigamat. Ang silibrar akmat Gamjak lang iyay-ayab. Aya, ay kat naimbag man, taagawis kayo ita, tata. Huwag nga ro, Tata Julio. Wala. Ta naragrag sakmat lang. Nuado tayo amang silibrar iti kasangay ko. Iwan tata. May mayat kan naragragsak nga agpaiso no kasta. Wan, iso nga umay kayon to. Wan, masapa ka ito nga umay. Itugot yun dagiti anak yun. Pag-games kamin to pa isakbay ti pandangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Kate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a polis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amamuna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nod dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagito yung dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaan ng tadda ka amang tultulong kanyak. Noawan ka lang siguro, jakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaala. Tapno matulungan ka. No bilang tamakastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh,
Seryoso? Wen, ikarikdaytakan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko mata malpas ko ti training ko. Tapno makastre ka kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo, kan sakripisyong kanyak. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrek kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay, Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng ag-training. isun samot ti papanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, Papa. Pangaasiyo. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatak kada kayo, ha? Pangaasiyo. Takasarita yo ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kontaken no adapay ijay ti amamok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Jak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, Papa. Simangpot kayo matgayaman. Wen, mayat matiisa, ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ha? Ay, ko Papa. Ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kad no ti amok, kad bawal mati cellphone ni training center. Wan, Papa. Talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga na makatumpong iti strikto nga opisyal, kat matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa. Naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samot unay di anak ta kini Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrak no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abaket. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay amang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot tan. Adalo man ti Rabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan matan mauray ko at text manipod kini Jordan. Idita mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ang text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay,
Madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino na tiliwanda ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Bareng mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si Kam Gayam, Kate Balasang ko. Dumanon ka agtugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na Balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, kat isumo laangan ati Mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam. Imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samat akal man di imawagan na Balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuman. Ay. Inawagan na kamutlaan ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti da apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan Balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wen agkukuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iti opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Wen nga rod nanang. Hi Jordan! Happy graduation! Kate? Wen, isu ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Isu ti nagluto iti binalon may anak ko. Isu ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Ket kas itin karik iti. Adan tugon daway nga agsubalitakan ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita ket nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan! Happy graduation! Sabong parakan ka! Wow! Agyaman ak, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Ah, Nobiak.
Anya. Ha? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasyang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha. Panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan tinaiyaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa'y laang abinagaag. Ngamdim at ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapwera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pa inbat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti na ijay lalaki. Ay, Fernando. Kaasimot ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na niya lalaki. Ngawan yan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti daychay a Roxanne. Naka-uniform da adwa. No kasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. No kasta. Natulag gayaman ti kalay sana. Umin-inom ka manan, Kate? Basit lang man, Papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaan lang ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakarignak iti kastoy, Papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanan namnama nga ayatan na kapay. Ngamin, adan sa bali ti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Alahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakas kan ka. Sana nasaya at akitan ti babae nga umin-inom iti arak.
Bay andak ko malaang papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Wala. Nga matataal mati salon na at mo iti kastangar aramidam iha. Papa, Malala. Husto daytan. In kakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y mananasumra kiti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sang, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko, tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana. Apaman amalpas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Urayak lang ang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan ngagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanya. Kat kanayo naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay keng ka. Iti sa dino man apapanam balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrak nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan, ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy mantipadas ko ajak topolos malipatan, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapul nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay amapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay a bendisyon ti agsublikin ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apudno amang ipatagken ka. Alakastan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tintay luktan ken ikanbiag. Ditoy laang programa tayo alagipti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan nakkumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan. Gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe. Hello, babe. Anyo oras ka at ma-dismiss? 30 minutes laangan. Rumwara ko dito opisina. Apay ka di? Ay, umay kasukuran ah. Agpaiso? Wen, Sigurado ka, babe? katwan. Awan man pamatim kanyak ako na akong gad. Ah? Saan mat nga itikas na, babe? Ti amo ka kat ag-overtime ka manin ita. Saan, babe? O sige, orayan kan tulangan ijerwar, Alex. Wen, sige, tangkrumbata ko. Apa ko suntuin ton ma-dismiss ka. At taak tumutan dita. Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya da jay best? ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best? Apay? Ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti rumwal, bes. Feeling ko nga min kat na-stress ak ikangal daw. Ay katwan ah. Day tala ang gayam. Basta ilibrenak. Go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta si katitaya. Agyaman nak, Mika. No problem, best. Basta si ka, go! Agalas 10 mat gaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuy-buy ay ti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayaan. Maturog ako. Ang tawag ko. Ni Mat Alex. Sumbat. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry ha. Sorry, iti anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapudno na. Kariring ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman hak, babe. Kaya, kumusta tinagbalang matrabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok ngamin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamat nga ito ti order itay. Saan kami na mabali ng maitantantipan na ka-deliver tagi jay? So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Sana bali, pumahawiak to. Okay lang, babe. Awan rin bang apagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman ak, babe. Dahil paglangan, taman nakaawat tinubiyak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? One minute yun di, ha? Sige, babe, baliwan tanto manan tiyang sarita inton bigat. Makaturturog ak ngaminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak la mismo. Nung
Madamanan milk tea dito'y lamisaan ko. Sigurado ani manen Alex tinangtad iti daytay. Agda nakapigkat nga sticky notes. Basakit tinakasuran. Hi babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man. Sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na. Naisan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kay nikanak iti nasingpan. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man. Ta saan ito nga agbalbaliw ni Alex. Agorder kan best. Pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply best? Amangan numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta. Anyang ti order akanan tayo. Jayman Clubhouse kanya kan milk tea. Okay. Ni Alex ngay. Anya ti order aparakan ko na best. Si kalatan ti makaamu best. Sige. Mabiit lang nga rod ta mapanak ag order ijay counter. Sige best, orayan kan dito eh. Okay. Sa di numanan tinagapuam, Heidi. EJ Plaza, papa. O sino tigaduam? Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa mutin ti irurwaryo. Saan mat, papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy ang medyo stress kami iti trabaho, sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog iti nobyom. Basta muyo ko mati limitasyon. Nang runakirin ka tas sikat ti babae. Uwin ka di, papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat arum-rumor kin ni Alex no dudwa kami lang. Di kayag danag, takanayon may mat akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rot no kasta. Sampay na kumatasar agsakit tinakam mo kanya. Gapo iti gina-strictok nga amam, nga ore amok nga dakan iti husto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo mat. Kan may isa, amok apara mat lang ang kanyak tikas lang aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Banag, apag yamanak unay anak ko. Agyaman akmat, gapot na uray adda akon iti husto atawan, di daklat ta sarasardengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyamanak unay, nudanggam kantong palam dagiti bilin ko gan ka, iha. Hello, babe! Nakawid ka ka din? Wan, babe. Itay pa Nagawid ako dagos. Kalpasan anay tulod ko ni Mika, di dagos na. Nasaya at mat nga rod no kasta, babe. Agyaman iti pa nang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Ang umad nga ramidag amin, basta para kang ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen, Okay lang kan ka ti masapa bumangon nga uray awan trabaho? wen ko naklangarudan. Basta si Katika Puna, Heidi. Okay, agchat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray ijerwar. Wen, saan lang at chat? Awagan ka pa eh. Okay. Sige, babe. Masabat to lang umay mang sukong gingkain ton bigat. Okay, babe. Bye. Remor ka din ti anak ta, Rodrigo. Wan, ito'y pa ya. May sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dayjay nga Alex. Wan nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo.
Ito yan niya, Margarita. Ada nga ta posibilidad na ani Alexen ti agbalin a manugang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dito si Jack masumbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasaan. At dami na pangedang itanak ta. Sa bagay mo't kit di kasla na singpot matay nga Alex. Na respeto pa'y. Saan akas kadagiti daddo maabastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgaruday ta. Agam kasi tinakunakon. At dami na desisyon kina Heidi gaputa isukat nga rod ti masaknan. Nasirib mo't kit di anak ta. Amok nga munan tar aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamet. Narigatan. Amangan kit din makalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa lang ni Heidi. Maladaw ka no nga agawin. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya, ne, sa dino ka no ay? Mapanda ka no mat-ag-beach. Awaga man ni Heidi, takasaritak tanak ta. Ay na, bayam ka nila tanje anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga again enjoy day chay. Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Ang mga numadamdam kat sumangpat matlang day chay. Kasaritak labiit, kumustaan ganda magag no sa dino taenda. Alan, awaga mo. Sige, mabit lang nga rod, talag ti cellphone ko, iti sileta. Sa dino tayan ni Mika, babe. Imunan arimwar. Ang mga no agdigdigos ang day dya ijay baybay. Sika nga eh. Saan ka kadimot ng agdigos? Inton madamdama akto nga agdigos, babe. May ita shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless sa badong. Siyempre, regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Kasta ka di. Talagang amuna ti may bagay kan ka, babe. Wala, amo na dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kastaon iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di ba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagin ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawag. Mabiit lang kasumbatan. Ang mga nuad na napatig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi, naimbaglangan ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si kamot gayam dayta. Long time no siya. Kumusta ka? Okay lang, mat friend. Sika nga eh. Kumusta ka, mat yan? Kumusta kayo ni Tinobyong? Okay lang, mat friend. Panagrik-nak nga rod kat kumpleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dak iti amin na kayat ko. Kita taang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, Jack kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Ni, anya kinapudno ti dakdakamatem, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami kanimika idinapan alawas. Kaya't kunana, ajak pay lang ibagbagakin ka. Amangan ka no ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ka ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak, iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat, arum-rumwarda kanu ka ni Alex. Anya? Ni, kayat mo asawan? Rum-rumwarda aduduada lang hasta ka di? Wan, Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama ito't ti pagragsakan ti nobyom? Isu ani Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain.
Simbangpot ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa eh. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na nga imunag iti silid na. Nadagsan ti badak na ko nam. Wan, Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilaw-lawag buman. ay unay kan, nadagsan tibadak na ko na. Kaslag dabdabog, kasyay. Nay, amangan mo't na parikutan ta. Jakla ang amo amangan kit dino nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita ti anak ta. Kumusta am? Tapno maamuan ta. No apay ako nam anadagsan ti badak na nga imunag iti silid ta. Dagit ni ang unan bayan. Nagtalaga kadakwana. Ngam trinidor daklagayam. Ngam saan. Jak rumbang asangitan dagit na ang klase kita tao. Patay na patay gayam. Siya pa'y kit ginti naramid da adang nga iti istoryada. No kinabailan nak nga insukat ni Alex iti dayjay amika. Kabailak mat nga isukat daytang Alex. Apay, isula ang aya. Ha? Anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro ti tunggal maysa. Ngamin, agpada da amang lilipot. Tinasayahat. I-chat ko ni Alex. Kalpasan na. I-block ko metten adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kat kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas iti sigod nga umun-una ak arumwar? Umununa ka na rumar, Mika. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikat ti makaam mo, Alex. Isunsamat ng tinag-chat. Unak pa iso. Mabitlaan, tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay, Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy, basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kini Mika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilangam, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan masapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo na kabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kaya't kulat tamo tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Kalpasan ti panangichat ko kani Alex, in-block ko idaadwa kani Mika. Nagresignak iti trabaho kat nagaplayak iti sabali a kumpanya. Nagabangak iti apartment kat ijaya kon anagnaed. Linipat ko idaadwa. Arig na kat indilit ko ida iti panunot ko. Pinutad ko amin a connections me. Idi napalabas ti innam abulan na damag ko ang nagsinamatlaang da Alex kani Mika. Gapo ta insukat matlaang ni Alex ni Mika iti mismo a best friend ni Mika. No may papan ka ni Alex saan matkit di a mailibak. Talaga na singpet. Iso na laang tanalakalaang gayam a masulisog. Katnuan niya dagiti inkarkarina kanyak isumatlaang ti ikarkarina kadagiti babae na. Awan matkit din na sakit abakrang ko nga oray manupay a babae ti makarelasyon na. Kang runaan iti amin awan mat ikamat ko kani Alex. Ngamin, jakpay mat na ited ti bagik kenkwana.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam, Heidi. Husto ka, di mo rabang asangitan dagiti kas kadakwada at traidor. Saan a deserve ni Alex ti panagayat mo? Ti kunana siguro kat nangabak wano lamang daytoy. Ngamin ado ti babae akumpat wano agrayo ken kuana. Ngem dakkel abiddot dayta. Kas nakunam ditoy surat mo, nagsina damatlaang kanimika. Ket insukat na matlaang daytoy iti mismo a best friend tinangisukatan naken ka. Nagsubli matlaang kanimika ti inaramid naken ka. Husto laang ti inaramid mo pagayam ko. Namin pinsan mo ida alinipat sa kanto na nga barwanan. Kang runaan iti amin, sinalimat matam ti dayaw mo. Saan asika ti kaasi, no diket isuda. Alakastan pagayam, Heidi, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.